Туғандар, ассаламу алейкум. Біздің каналдың қатталушылары, мал чарба көрермандары, саламатсыздарбы. Бүгін 26 сентябрь 2025 жыл. Туғандар, ушул экранда тұрған уй сатуға шығып атат, достар. Арзан уй издегендерге мынакей. Көріңіздер. Ес маалыматты берет, доставкалары болот екен. Баасын айтат, баасы арзан, достар. Жакшы уй экинчи туут. Көріңіздер, анда месе видеоға лайк басып, каналға атталып көріңіздер, туғандар. Есі маалыматты берет, чоң көрмөкчүбүз. Уйдун адреси Чүй облусу, Москва району, Беловодский, Петровкада, туғандар. Барып жанынан көрүп алам деген бир туғандар болсо, номерлерин коюп коебуз, чалып байланышып, ошол адрес боюнча барып алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, жамаат. Ушундай болгон жаш уюбуз сатууга чыкты. Экинчи туут пародасы алото менен швиз аргындашкан. Ден соолугу жакшы. Музоосу жок. Мына чарасы сискалар агруси чоң 10 литр сүт берет. 8 литрге гарантия берейин. Кааласаңыздар чакана алып келип саап көрүңүздөр. 8 литр сүт берет. Экинчи туут шок уйдуртуп койгом. 15 күн болду. Аны бир сыйра текшертип койсоңар. Мына сискалары мындай. Төртөө тең рабочий. Главный басы да өтө жөндү. Дыйкандарга 113 000. Жет областка доставка бар. Доставка договорный, туғандар. Если мен төлөп салып койсом, даан сүйлөшөбүз. Төлөп алам десеңер, даан сүйлөшөбүз. Жолдору бар, договорный. Уйдям секин тартып койсо.